Haga jingle kai FIFA Club World Cup hapreng ke Juventus Persia ai ka all in kabre ke klub na UAE. Haga ne jingle kai ke Juventus kalau khur ke nam job haden magalala bat lim suk ya ka all in hadu san lanot. Bad haga ne jingle kai ukolo muyani baru concesio kili oben tap mar argul nagbenta ke Juventus. Haga jingle kai Euro Under 21 Championship hapreng ke Denmark Persia ai ke Finland. Haba phai shek ne jingle kai baru artli ken hun ki khai tamar argul adu bokot ke jingle kai. Barleng bagan ne jingle khai ke Denmark layo ben Rung shek ke quarter final. Haga jingle kai hapreng ke Netherlands Persia ai ke Ukraine. Haga ne jingle kai ke Netherlands kala khur ke nam job haden bagalala ben film ya ke Ukraine da arlanot. Barleng bagan ne jing job ke Netherlands ke dan kam tang 10 point bani Rung shek ke quarter final. Haga jingle kai hapreng ke England Persia ke Germany. Haba phai shek ne jingle kai ke Germany kala khur ke nam job haden bagalala ben film ya ke England da arla kawai. Baleng magan ke jing job ke Germany kala yo ban Rung shek ke quarter final kat ba ke England kadon kam 10 point bani Rung shek ke quarter final. Haga jingle kai Gold Cup hapreng ke Canada Persia ke Honduras. Haga ne jingle kai ke Canada kala khur ke nam job haden bagalala ben film sok ya ke Honduras hadu unriu lanot. Haga jingle kai FIFA Club World Cup hapreng ke Manchester City Persia ke Weda Athletic Club kabre ke klub negeri Morocco. Haba phai shek ne jingle kai ke Manchester City kalayo bat penkhi jar nengkong tang ha ke menit ke ba ar leng bau Foden. Bar ha ke menit ke ba sau peu ar utoku layo biang mentap ya ke gol ke ba ar naga benta ke Manchester City. Badai haswa ben kod ke jingle kai kata ha ke menit ke ba pra peu pra urang lekai juga Manchester City Lewis ulayo berpriang red card. Pada hadu bukut ke jingle lekai ke Manchester City kalau khur ke nam job hagan ke jingle lekai da arlanon. Hagoi pat ke jingle lekai Club World Cup hapreng ke Real Madrid Persia ke Al Hilal. Hagan ke jingle lekai ke Real Madrid kalau yo berpenkhi jar nengkong tang ha ke menit ke balai peu sau leng bau Garcia. Henry ha ke menit ke basau peu wei ke Al Hilal kalau yo berpenpai ya ke shigol jong ke Real Madrid leng ba ke penalti balakan ciat dau niwis. Ban leng ba ke gol hadu bokor ke kelas step baru artli ken hun kia khai tamar si gol. Haba phai pat sya ke kelamin baru artli ken hun kia khai klemla ban pen khijar warla ka Real Madrid kaliyo ya ke penalti haswa ban kod ke jingle kai leng ba ke jingle rap jong ke VAR kata ha ke minit ke bakhandai peu plus R. Henry ka klemla apat ban tap ha ke bau goalkeeper ka Al Hilal ulala ban telakam Iaka ke penalti balakan ciat da Valverde. Bar hadu bukut ke jingle kai baru artli ken hun kia khai da marsi gol bari ukur marsi point naga ke jingle kai.